Zdravo svima, danas ću vam pokazati kako da ubacite prevod u Netflix. Prvi korak je da pronađete odgovarajući prevod za Netflix sadržaj. Prevode možete pronaći sa sajtova titlovi.com pod napisi Open Subtitles. Kada tražite prevod, gledajte da za FPS piše 24 ili 25 ili 23.976. Ukoliko se radi o seriji, naravno tražite prevod za sezonu i epizodu koju gledate. Postoji nekoliko načina da ugradite prevod, a ja ću vam pokazati dva najlakša. Prvi način je Subtitle. To je dodatak za Chrome koji vam omogućava da izaberete SRT fajl iz računara i ugradite ga u Netflix, YouTube ili Vimeo. Možete i pretražiti prevode online direktno iz dodatka za određeni jezik. Kada učitate prevod Netflix video, možete podesiti slova, boju, veličinu, pozadinu ili kašnjenje. Instalirajte dodatak u Chrome iz Chrome web prodavnice, nakon toga otvorite video na Netflixu i isključite njihov prevod. Sada kliknete u gornjem desnom uglu Chroma na ikonicu tog dodatka, plavo slovo S. Kada detektuje video snimak, kliknite na njega. Pojavit će se preko video playera polja za prevod. Gore imate polje za pretragu prevoda online, a dole polje za upload prevoda iz računara. Sada samo prevucite SRT fajl iz računara u donje polje i to je to. Drugi način je Super Netflix. Ovo je još jedan dodatak za Chrome, ali ovaj nudi još gomilu drugih opcija. Među tim opcijama je i dodavanje prevoda. Proces dodavanja je malčice duže, ali evo kratkog uputstva. Prvo instalirate Super Netflix dodatak, onda odete na sajt Subflix i konvertuje SRT prevod u DFXP koji Netflix razume. Samo kliknite na Choose Subtitle File, izaberite SRT prevod iz računara i preuzmite DFXP prevod. Kada učitate Netflix video, na vrhu video playera će se pojaviti traka sa opcijama, kliknite na opciju s oznakom CC i sada ćete moći da učitate DFXP prevod iz računara. To je bilo to, lajkujte klip ako vam se svidjelo, bacite sub na kanal, ćao.